telefoni wena indaba mina singayenzi sinenge umpostoli avele nje asenze umcimbi omkhulu la omqondene nami ngqo usufuna nemakamereni usufuna nemakamereni ukuba ngeke konzweni ngabe ngithi ngibona umsebenzi amekholoke ngiphuzayo manjena asiyeke ngoba kusenkonzweni ngizoze ngixoshwe akayithandi into engasiko kodwa into engiyithandayo ngiyambona umama uyanyaka sizothi uyagoloza athi umama awukahle asivele siyishayeni bese ngiyahamba ngithanda lonke nganzakwethu ngithanda nonke ifasikile lihle mina nonke yebo kakhulu umuntu omdala Nkosi ingakho ngithi umngane wami kuye ngithi abonje kuyasho ukuthi hayi cha hawu uma wami umkhonze kakhulu ngicina ngikhohlwa ukuthi ubani ngoba umthetho kufanele ngaba ngikhuluma nokukhuluma naye kufanele ngabe ngithumela umuntu kodwa insizwe kwazi ukuthi sixoxe nayo nayo uyangithatha ngibeke kule yanto yokuba abafana kodwa iqiniso lithi ngiyamsaba ngoba masekuza entweni azembethe angibonakala nokubonakala kodwa ngithanda indlela yiyona ezingene engimsabela kulona akazibekile kulona uxoxa ngazi ukuthi nje niyalingana ungazi udideka ucaba ukuthi lingana ngempela kanti lo talk oza sithomele fiction bese ngiyahamba